ang atong tubag sa Salmo naghatag og usa ka inspirasyon natong mga tao nga nagsigilag balik-balik aning atong sala. Naaba mo'y paboritong sala? Kana bang sige balik-balik ba? Namo ana? Wa lupig day mo nako, na ako'y ako. Kamu wa day mo inyo day. Aw na lagi dugaya sa inyo musulti. Inyo pa manghuwaton ang pari mo angkon o sa ika say una dia pader. Manabla gyud mo ba? Nga atay paboritong sala pero nindot kayo ang gisulti sa atong response sa Salmo no ni unsa to gani Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan kinsay makalahutay. Na siya kung ikaw o Ginoo magtimaan sa akong mga kalapasan kinsa may makalahutay. Murabag accounting ba kani man kung accounting di ba naman na sila debit credit no ana niya og ang debit asset ang credit liability or expenses ba inig total ang aritanan timan-an man to nimong gikasinugdanan hasta to beginning balance imo man tong timan-an nga igabot sa tumoy minus day nimo ang katus ang tanang expenses ang resulta negative yun mo nang di ka kalahutay sa imong business kay negative man nya kining atong kuan kining atong kaugalingon kani atong lawas kada adlaw suway ra gug subay pila man kabuk imong sala kada adlaw nya pila ra man say maayo nimong nabuhat hasta gani nang imong pagpanglaba maayo man gyud na pero magyaw-yaw pag yug ka unsa man ning mga bulingona kani mga bata pataka lagdagadagan mo ni perti bulingona magyaw-yaw pag yun maayo na man gyud unta nang buhata butangan pag gyud nimo og yaw-yaw kanang manglimpyo ka sa imong balay maayo man gyud nang buhata gyud manglimpyo ka onya magsige pag yaw-yaw kamu dinhi pasagdan lagi ta ninyo maglimpyo sige lamong duwa diha wa gyud mo'y tabang-tabang dire ngano pa man yung imo pa mang sagulan nya kung di jud ka magyaw-yaw di gyud mo gawas imong baba di as imong hunahuna natapo lang dako kita lang gyapon dinhi mo'y makalimpyo kita lang gyapon makahugas nindot man ginang manghugas ka untas plato pero magyaw-yaw pag yun so portig yung daghanang negative daghang sala no nyag timan-an as Ginoo tanan malangit ka ta ha hasta gani ka mo karong nagsimba dire sagulan pamanggani ninyo gyud daotan mayngon nya nasa father ay nangigo na sa day yaw-yaw na sa nigmaayo nanagid ta ato bangas Ginoo ko alang gyapa dama gani pipila na to dire moingon man gid ta nga kinahanglan molingkod gid ta sa atubangan na pag manimbang sa bote mo na ko gari ko dire mugawas pag gid ang pride ba minyana ginasunod simbahan na ingnon dayon dito sa atong frontliner nga dito lingkod ma'am brad dito lingkod ay ako dire di ba pride man na kanang di ka mosunod onya wa na nyo buhata ron dinhi mao na mga impiernohono na kaita bisan ni asod simbahan so kung timan-an ginis Ginoo kining tanan kay nahibaw man sa tong hunahuna kay bahaw siya sa tong kasing-kasing makamemorize siya makaremember siya past present nya maka-anticipate pag siya sa future wa gyud malangit nato wa gyud mo na unsa may style sa Ginoo dili ang pagtimaan sa atong mga sala kung dili ang pagtan-aw unsay gibuhat nato karon ang present mao bitang niingon siya I am who am unsa man ang I am present past or future unsa na nga tense kusga mura sa mugwa ka agi grade 1 ang grade 1 na nakamao magay ang present tense future tense past tense I am ako mao ako I am nga naman particular kay siya sa imorong present munang niingon siya diri sa unang pagbasa kung ang usa ka tawo nga dautan kaayo mo desisyon nga magbuhat og maayo og magtuman sa akong kabubuton
ako dayon siyang luwason. Anak yung adlaw, pag desisyon niya, pagbuhat niya, luwas dayon. Apan ang taong buutan nga mubuhat og dautan, din agid nako hinumduman ang iyang mga maayong buhat, og ako siyang silutan tungod anang iya karong sala. So ang kaning atong present nga gibuhat karon, unsa man ang inyong gibuhat, maayo ni dautan? Kini bang nisimba mo? Oh, wala, luwas na mo. Nya paglipot nimo diya sa simbahan, naningil man kag utang. Maayo na dili. Wa na, disgrasya na sa kadito. Impierno na saga. Pag-abot sa unahan, nahinomdo man ka nga di ay maayong maningil sa utang. Nasugatan na sa nimong laing nangutang nimo, ni smile na lang ka. Unsa man tayo imong gibuhat? Oh, wa na, luwas na pug ka. Pag-abot sa inyo, namukaw magkas imong anak, wa man mo bangon, niingon ka, mga buang mo dagko, tigi mo, so, maorgan ni inyong buhat. Unsa naman sa to? Ana, maghingag buang, impierno na sa. Nya nakahinomdom ka, kiduin taon pa sa hilo ako, Ginoo. Nya imo din gihapuhap imong anak ngadto. Unsa naman sa to? Nakit-an man imong gidudahan imong kabit sa imong bana. Nikus mo bang imong naong, ang imong naon, animal. Unsa man to? Awa na sad, impierno hono na pug ka. Pagsugat nimo sa imong bana dito, nakita nimo nagmahay man ka, igo ra kang niingon, I love you. Unsa naman sa to? Aluwas na pug ka. Hangtod gito pagkagabi, imo nay counting sa Ginoo. Unya pagkagabi, giatake man ka. Di ba? Patay, namatay ka pagkagabi, pero ang imong katapusan gibuhat ninyo kasi imong bana, I love you darling. Inig atubang nimo sa Ginoo, unsa may makita sa Ginoo dito nga katapusan nimong gibuhat? Ang pag-ingon nimong I love you. Did anya hinumduman katong imong mga kusmod, katong imong mga yaw-yaw, katong paningil nimo sa utang, din ato niya hinumduman kadtong katapusan mo to importante. Kuha mo? Nya ingon day Ginoo, moingon mo nga akong style dili maayo, unfair. Hay may mas unfair kanang inyo nga bisag ang sala porti ng dugaya, hinumduman lang gyapon ninyo. Mao na magsigag yaw-yaw sa imong bana, kay nangabit na siya, 5 ka tuig pa to, gikan sa inyong pagminyo, nasakpan nimong na siya iring-iring. Nya karon, 50 ka tuig na mo, imo lang gyapon siyang sukmatan, ana. Ikaw ra ba? Ikaw ra ba? Ikaw ra ba ikaw? Dukirok ra ba ikang tiguanga ka? Uy, batanon pa to siya atoy. Karon wa na nay mahimo, tiguang na. Sumagod, nanimaho naman lang ng upos. Doon na pa ka nay mahimo. Nya imo pag yung hinumduman, ikang tiguang ka, ikang tiguang ka. Ay pasagdahin na lang nagmuhikap-hikap na dito panagsa. Ngay mao na lang na mga tiwasuno na intahon kayo, no? Kamo wa mo nang batasana. Oy, ugkaton gitong nangagi ba ugkaton. Hasta pagani kita mahinomdoman, karon na nangatiguang na isa kanang lulo anang animal. Sus maunay ni ilog sa yuta, kaning atong yuta gamay na kaini. Giilog na ato kana mga liwat pa na sila. Imo pag itong hinumduman ang nangamatay, ug mobangon tog luokon kadiya kay galagot to nimo, patay kadiya. O na naingos Kristo, di gani mo mulabaw sa inyong pagkabuutan sa mga Pariseo, wa gyud mo'y kaluwasan. Ug unsa man ang kabuutan sa mga Pariseo, magbinuotan tinuod sila, pero sige sad silang dumot sa dili nila magustuhan, dumta nila. Mo nang ningon ang Ginoo diri, ayaw gyud mo pagpakigdumot. Samtang naglakaw pa mong duha padung sa hukmanan, way dumot. Pakiguli na lang daan. Nya gusto kayong Ginoo og truthfulness. Kana bang kon pagpakatotoo. Unsa man jud ka, sad-an ka dili. Na kaysa wa, yun ka sa sad. Ang kuna. Kay moabot kuno ka dito sa hukmanan, hukman ka, itugyan kas pulis, ibalhog kas bilangguan. Nganong imo pamanghuwaton dito nga pwede man unta tag mosetol sa dipa makahimog judgment. Nyahain man ang atong final judgment, atubangan sa Ginoo. Kinsa may mga pulis,
ang iyang mga anghel. Makabakak bata dito? Wala. Muna samtang nagginhawa pa ka, samtang makamisa pa ko, makiguli na tas Ginoo. Di na ta magpakauring nun, nga buutan ta. Mangangko na lang tas ato mga sala, niya muhunong na taaning mga salaa. Kanarong imong gipuy-an nga balay, wa ka kasa diha? Ha? Wa ka kasa? Dili ka mangigis imong balay? Ha? Og mangigi gani ka, hunungan na na. Kay kana ra bang imong balay, di ra ba gid na imo? Sa Ginoo ra ba na? Ala, ayaw nagpangangkon ana. Hipokrita ra kay kang mangangkon. Ako sa to'y gapatukod ana pa dir. Uy, portin akong gasto ana. Sure ka? Ika ginagasto ana. O gikuhaan pa ka ginhawas Ginoo. Okay, una ako no. O gikuha pas Ginoo ang yuta, gilinog na diha niya, niliki og maayo. Dako na kaayo og liki. Mutokod pa kag balay diha. O gikuhaan pas Ginoo og hangin kanang iriyaha, wa gi hangin, mopadayon kag tukod sa balay. Gisupply sa Ginoo ang tanan aron ka mahayahay. Nakakita man kas imong silingan nga way balay, wa in town ka tukod og balay, nganong di man nimo pasudlon sa imong balay? Nakita man kas imong silingan nga gamay kay agianan, nganong imo mangyog i-insistir ang imong kural nga anha gid diha mag-agi, nga gamay naman to sila agianan, nganong di man gyud ka kaatras bisan na lagjutay aron lang maluag-luag ang ilang agianan, nganong inana man ka nga magtakilid na lang taong imong silingan aron lang makasuod ngadto sa ilang lugar. Nya ikaw diha makaako kag tan-aw nga ang Ginoo gani gahatag nimo anang dako-dakong luna. Sa may gusto nimo, mupauli jud atong gamay kayong luna. Katong imong sakyanan padung sa Baha or adtos Manila Memorial. Maghuwat ka nga mo adto sa kamuhigda atong gamay kayong higdaanan. Di jud ka mo share anang dako kay nimong luna. Nindog na tayo.